Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadien bakah Trap Integrated Territorial Organization kalalit panbu ya ka Jingujor ha ka office jong Deputy General Administrative Shillong ha ka arpu khandai trik unaitung arhaja apusan ha ka bedai bat ka jingdawa ban thungkampura ya u branch manager haraliang branch bat ban penjlan ya ka por trikam jong ka ATM Nakliang u Deputy General Manager ka SBI ulah wan hiar bat jurip hi darade sya Jowai ha ka ba ulai kendu ru ya ki nongyalam ka Hito ha ka laipo trik unaitung arhajar apusan ha ka office jong u branch manager ka SBI Jowai branch ban yakran sani bha halor kite ki artli kimat Nakaliang u General Secretary ka Hito seng kami uba wan bun and kar uloong ba nakaliang kinong yalam ka seng kilapen sngo ya ki jing baki pat ba ki kendo halor ka jing bam dan u branch manager bapura haraliang branch bat ka jing bam pli biang por ya ka kor ATM hak ba nakaliang u Deputy General Manager ulakular ban shimkia halor ka kam bat uloong ba on sapha no ya u branch manager bapura ha ka shitare unailar arhajar apusan ha ka bay day bat ka kor ATM pat u Deputy Manager uloong ba ka SBI kala IT ya ki ATM ban penya daki kenhun shimet bat on saya kren bat ki ban penbet ya ka por pli bat ka por khang ka ATM Katkum kajing don kam kipat ba. Halor kani kajing shimkia Mardor jong u Deputy Manager na kaliang kaseng kala ai kuble ya ute u Deputy General Manager u bala shimkia ban sngap ya kijing dawa kaseng bat kipat ba. Takasngi ka lagu terik naitung ajar pesan na kaliang ka cumi ka Hito wilayah alat ban ikendu ya u Deputy General Manager jong State Bank of India Wawan Urlong bani kedua bani halor ki jingdawa jani ba ikum baseng ila dawa bantung branch manager Bopura haga State Bank of India Radian branch nomor ki pai ba jang de khai Radian last block ni berapa kila semjinge kumbala arbanai halor kejingpong don branch manager Bopura hakate ka branch ti Hadien bagi na submit ya ka memorandum sa office jong Deputy General Manager bani Shisngi Urlong haditi na kalian jong Deputy General Manager ul simkia bat ul aya commitment yani ba matagasni hangni po SBI Jowai branch hagajing kedo tumi ular aya commitment ba hagashitarik jong penai banwan kabamut la Shisngi on sawan joino branch manager Bapura hagateka Radian branch but kabang ini bat kajing pilih yang ATM core ATM hapo Radian branch u Deputy General Manager uba ongba yakat ATM la IT bantunya haki private parties kanil outsource sakibai party but haki kabang ini betani kapor ban beli kapor kami ya kapor ATM ulah ba un sampai ya kini usa kod usa lai belakang ban usa ya keren ya kini namba lakum no kapor ATM kedai ban beli kumu kata kita haketika hako Radian branch ke ni semua ya Deputy General Manager juga State Bank of India pada simpian baru lain komitmen ban hal ban le ya pelengkap kum kejingdawa jadi kum keseng